Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaka step. Ka sarkar pedeng kala penmi i kijing batha bede ba kijing kentiu susu ya kijing IT kaya da na kijing pang COVID-19. Ha India palat shiklur saupu arlak ngot kibriu kelayo tikaya da na kijing pang COVID-19 kat hadu henin kesngi. Bad Menteri Rangba Kejala Meghalaya ula play project baper harilum garo henin kesngi. Ka kubor ke babnia. Ka sarkar pedeng kala penmi i kijing batha ka bede ba kijing kentiu susu ya kijing IT kaya da na kijing pang COVID-19 ka banlong na do lasai kesngi. Ka shitarik jong ubnai leber. Ki hospital jong kiriu shimet kila mansyam hadu ars paasan photengka na gebenta kawai ketika na do lasai kesngi. Ka sarkar kan sedang ru ban IT kai ki briu ki batam ya kan rupo senam kerta badi gitu ki bah pedeng sapusan bat san bu khandai senam kerta ki badan ki we ki jingpang hakamet kata na do lasai kesngi kila ban le ekani. Ya ketika on IA ha 10,000 teli ki hospital sarkar yakini ki briu ki bala kedau kat ba hakumba 4,000 teli ki jaka IT ka jong kiriu shimet on hab ban siu hi di ki briu ki basyem ya ketika. Katanat ka kot ka khya ka sarkar pedeng ka laong bagi jela ki don ya ka jingla luoj ban penan kam ya baro ki hospital jong ki riushimet ki bahap apo ki health insurance scheme jong ka sarkar jela bakin long ki center ba aya ketika. Katanat ka kot ka khya ka sarkar pedeng kale thu abakat hadu menta palat shiklur saupu arlag ngut ki breu kale otika ya da na ka jingpang COVID-19 hakari India. Ya nyulak unrup kundai hajar ngut la aitika ya kinong tre ka tanat kokot kakya atang henin kesngi. Hagawai bat kaliang ka jingdon ki bakot na ka jingpang COVID-19 ni India kalakio syaka kendai puhnyo poin iway saw na kasispa. Ha Meghalaya kat hadu henin kesngi om syam ladon bayo thamai ya ka jingpang COVID-19. Ki balakot pat ki don arngut. Ka jingdon ki beriuk badang don inu knyang jingpang ha Meghalaya hadu menta kalong kat nyongut. Bat na kini kat laingut kidai na district East Khasi Hills, arngut na East Gente Hills, iway na Southwest Garo Hills, bat iway na West Garo Hills. Kajingdan ki balaklat kad hadu menta rengkat badu niu kenyang jingpang kalong shispa sapu perangut. Menteri Rangba do kariu Narendra Modi nen kesngi ulong bakayau peninam bat kajingde ya kijingile akai kadai sa uway pad umau jam syaka atba nirbahar Bharat nak India kabashania haladia bat kadai kijing pen klan gi rukom ki beladan nadu handai. Haba play ke India Toy Fair ke beningkong lingba ke video conference Menteri Rangba do ulong baboni kijingile akai he India kidai ki bakot bor banthiet de kiwai balashna yaki ha karukom ka bampenjot ya ka Mariang. Kani ko kubor ka wanchapi na All India Radio Shillong. Laitili kajing blian bangi baru ngede ban buat perkhing banyada bat ban lait na kajing pang COVID-19 bat kita kilong. Dangmas ne jing dakmut bat sentur. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang haju. Side hai kikti bat betab hai ka khamat bat le kita bonsin. 2 minit relang bani le persya ya kajing pang COVID-19. Naga Shillong Station jongko All India Radio ina beteng biang ya ke kubor. Menteri Rangba Kejala Meghalaya Conrad Kongkal Sangma nen kesngi ulaple yau maunong rim bansnai ke surok double lane bahan 20 km na rongram Syapulbari kabadi ke surok ba rim tam harilom garo kabajupnya so ikijaka lum ketura bat kijaka thor jong ke Pulbari. Ka jinglot na kabenta kanekan long shispa live kundai klur tengka. Menteri Rangba haba jingkran ulong ba ke sarkar kala penlut bon ba tang na kabenta bansna yaki surok ha Kejala. Conrad Kongkal Sangma ulalet ru ban play ki yeng trekam bathamai jong Industrial Training Institute Hatura. Haba ajing kran Menteri Rangba ulong bagajingai jinghikai ki kam baper kalong gebenta bakongsan ban pen ko bor ki samla. Ula kentui ki samla ban om kemilenti tang ya ki kam sarkar. Hendrai banwat de ki kilat kat kum kajing nang jong ki ya ki kam baper. Da kispangot ki breu nen kesngi ki leshim benta ha ka jingya pat ba ban penpau ka jing persya bat ban penrem ya ka jing thombor ka badang shen ya ki nong trai bela ki basna ya ki jing te jong St Xavier's College ha ot ha ka district Southwest Khasi Hills.
Kane ke jingyat patba kala sedang na yo jaran ban lepen kot hamadan chat oj ha ka ba kinai shim benta kilawan na ki hindru tuli kisnong baken thop ya ka pendan diwa ka diwa shat moj ka chat oj jaran mouse day bat lau ble kinong yat kilara kilamayong bat ki jingtho ban penrem ya kane ke jingja lawan ban shim benta ha kane ke jingyat patba du MLA kathan uba Renekton lengdo tongkhar UMDC kathan uba Karnes Sosyang bat kiwei Presiden ke National People's Party ha Meghalaya Dr. WR Kharlukhi ula syajit biang klemdadon benekun persayu kumunong yalam jong keseng ha kejela. Uderu MP na kejela syakaraja sabha. Om Shimladan kibantap kerteng benekun ya kesyuki Presiden jong ke NPP ha kejela. Bat kumta Dr. WR Kharlukhi ula syajit da kebesuk. Ya kene letho henin kesgi dunong aiktien ka NPP Marquis and Marak. Uleto ru baki election jet presiden jong ke NPP Meghalaya keblade Banlong ha kalai terik ubenai leber la weng no shwaya ka namar ba dan show ke jingekun namar bala shujet beda ke besok yau Dr. WR Kharlukhi Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi unyasa mi kisembo perkat jong bat kibreo hakari bat syabari rukum jo ha ke program Man Ki Baat lengbak All India Radio mentaka step ha ke por khatwei baje Kani kandai kesian ke bahinyo pusau, bau menteri rang bado na jingkran hakane ke program ke basisian si benai. Onla banyo hakane ke program na baro ke network ke All India Radio bat Doordarshan. Onla ru banyo na ke website jonga News on AIR bat na ke News on AIR mobile app. Onla ru banyo na ke YouTube channel jonga All India Radio, DD News, jong ke office menteri rang bado bat jong ke tenat information bat broadcasting. Mari adap keren Menteri Rang Badu hakaktin Hindi on pensngau se gijing penkala syakaktin Kasi Jantia Bat Garo. Ya kini gijing penkala on sala abnio sngo biang la shibet menmet hakapor prabaje. Menteri ketenat kakot kakya Science but Technology but Earth Science ke Sarkar Pedeng Dr. Harsh Vardhan ulapoy hakanong ba empal henen kesngi hakajing wan juga ba arsngi jong usha ke jela Manipur. Ulami na kejela Nagaland haswa bunwan sa Manipur. La pedang sngob ha yau hakakat lingsun impal da kinong yalam ke BJP, UMP, bat ki menteri sarkar. Dr. Harsh Vardhan unplay ki babon ki project ha ka Regional Institute of Medical Sciences ha impal mentaka step. Udeshim bentaru ha ka jingrakhe ya ka National Science Day bat unsalit phai sa Delhi ha ka porjan mit. Ka Election Commission kari kalapan sange aswa ya ki jing penkenri akam bad ki jing thung kam thamai ki khat prangot ki officer pulet balale da ke sarkar Assam. Laban kedau hang ne baka Assam kan sayo ki election chking dorbar thawan ke jela rengkat bat light ligi wei pat ke jela bat ko wei ke Union Territory. Ka Election Commission kalong bada ke jing penbena pat ba ki election ka Model Code of Conduct kala trekam mardor bat omla ban penkenri akam ne thung kam thamai ya ki officer. La banong hang ne bak sarkar Assam kalau hukum ya ke jing penkenri akam ya khat arngut ki officer IPS bat nrungut ki officer APS. Ha Assam ki bor peniat ke distrik Golaghat ki la penkre ya ki jing don kam baro banyo peniat bed ki election syake yang dorbar thawan ke jela. Kenang ban pensu tho iginong tap vote bakini shimbenta la shimikila dapo karukom trekam Systematic Voters Education and Electoral Participation Program nek SVEEP. Ki khubor sarkar ki yatho baki breu balatam ya ka propose nam karta kinyo ban tap vote da ka bapha da ka postal ballot. Ya ka vote bakila jet on salit lum naki yang jongki. Bat kato ko khubor kalakot akan nega step ka balawan shapi na All India Radio Shillong. Ngi penkan mau ipikinong ngap baha ka por prabaje ngine so baka Delhi station na kabenta ka khubor ha kaktin Hindi kaban bot ka khubor ha kaktin Pareng ha ka por prashteng. Ngi penkan mau ru baha ka por kendai baje na nega station penio ka khubor na kathan shtelam mingi ha kaktin Pareng. Kapor menta kala janda partat praduna san minute.